Mai I pōtiki rua ki te toka a tai au. Tauana kia tūranga tangata rite. Rere iho ki ngā tuke mata o Kahungunu. Ngā reo irirangi o te rāwhiti. Pai tēnei rū mahau nera. Tō tāua Waimari. Haungara I te kawhe, he hara tēnu pai I te ata. Mā koe ki atu, he kapu tī, he kapu tī, he kapu tī. E te tī, e te tā nau mai ki te hōtaka hou nei ara, ko Kapu Tairāwhiti. This is a collaborative effort between Turanga FM, Radio Ngāti Porou and Radio Kahungunu. Ai rā, kei te mahi ngātahi mātou e puta ai ētahi kaupapa Tairāwhiti ake nei, mai te nōta heke iho ki te tonga. So wherever you are in the world watching our new show, kia ora, it's terrific to have your company. The puns have already started. You could possibly be here kapu-teeing in Kaiti, or even tiro, or maybe tiki-tiki. That's a good one. Via our social media and digital platforms, it's terrific to have your company. You just had to put in that. Just one more. Eh? You could even be watching us while you're on the whare iti, on the toilet, via your smartphone. Yes, pērā ia Maria Smith. Our Kuni Maria is in search of the best loo with a view, the best place to pahu next time you're up the coast. But first, while the kettle's hot, let's spill the tea. Mai I te tī ki te tā, ki ngā tai pito pito o te wā. He wera te tī, me maringi. He hara ngā whakaaro mō te whareahu moana e tono ana mō te ararua. Hei a pōpō whaiwāhi atu ai a te whānau a Tairāwhiti me te whānau a Hunara ki ngā pūrongo mō te tai ao me ona whenua, ara ki te mātahi o te tau marae. Hei te rāhoroa I te hui mā ngā hapū o hene rupe, te ao pare, te whānau a Tamakoro me te whānau ākahu ki te marae o Pairauta. Mā Campbell Jews ngā hui e whakahaere. E whanga rōpū hapori kua whakawhiwhia ki te pūtea tahirau whiti tekau mā waru mano tāra, he mea takoha nā Trust Tairāwhiti. Ko Hikurangi Enterprises I whakawhiwhia ki te kotahirau te kaumatoru mano tāra kia āwhina ia rātau o whare ora build ki te whakatū whare. Tore te kau mano tāra kia hine nui whānui mō te kaupapa wai te muri wai, rua te kau marima mano tāra I takohangia ki Tokomaru Bay Heritage Trust, kia whakatū anō I te piriti ki te ākau o Tokomaru. A te kau mano I whakawhiwhia ki te marae o rangatira, whai muri mai te waiputiketanga nā Huripari Gabriel. Ki te tonga o te Tairāwhiti nei e hikaka ana Kahungunu whānui mō te tukinga ka tū ki ahuriri. I nā rā ko ngā Warriors ka pakangātu ki ngā toa o te wā ara ngā Broncos. Kei te tihi o te teupū whakataitai NRL rātau I tēnei wā. Hei tā te uri no Kahungunu ake, hei tā Tohu Harris, kāpine o te kapa, ko te whāinga matua kia toa ai rātau I runga anō I tōna whenua taurikura. Kāre kore ka muia te papa e ngā kai tautoko. Hei te rua tekau mā whetu o mei te tukinga nei. A kāti, koira ngā pūrongo o te wā. He timo kai, he wera te wai. Noho mai, me rāhia rāua ko mātai. What's the best accompaniment for a kapa? Well, rāhia, we don't have any scones, but we do love a good parawa takakau. With lots of butter. Oh, ki nā ki hi atu ki te pataka teika tino rekara wā. Yeah, I get it. This is the paramanoa of the show. Paramanoa? Yeah, it's like a snack. It's like kapu tea. It's not very Tairāwhiti, that word, but anyway, we'll go with it. Anei we te kupu māhau, e rua ngā kupu māhau, roa me te taka. Roa me te taka, hea te kupu huna. Long drop. Speaking of roa me taka, I taka hia e Maria Smith no te reo irirangi o Ngāti Porou I te ara roa, kia taka iho mai ngā hua o te mahi rapu wharepaku. And we're not talking inside flash flushing loos, no, no, no. We are talking outside long drops with a view fit for a poo. Tēnā koe te wharepaku, e tū mai nei. Let's go in an assess the situation, hey cousin? Then you have to put your hand by your nose like it's... He mā paku mina whānau. Started on a good thing, cuzzy, but protection there, because there's the road just there, eh? Aye, yeah. Block it out with these trees and
in the summer, these trees are mean. Mint, it's good for keeping the flies away and the smell at bay. Wow, we have a seat with a lid. Yeah, well, we didn't have a seat with the lid before, but one of our Pākehā visitors that came to stay, he felt that it needed a lid, so he went and bought that throne over there for the site. Wonderful, wonderful. Slap some stickers up in there to give it a bit of appeal. Hey, kai mate whatu, kasi? Righty, whānau, what's this? What does this help with, cuz? So, I mean, the thing these days is about composting, so a lot of people want to do compost toilets and stuff like that. And I guess just trying to use a resource that's waste product. But that's one of our unique qualities, eh, cousin? Oh, that's one of our unique qualities. Is utilising what we have. Yeah, utilise what we can so it's not wasteful. Aye. Recycle, reuse. Reuse and re-abuse. I love the stickers, especially our auntie over here. She's not quite Betty Boo, but she will do. Rightio, we're going through the checklist now. 5 on the list, whānau. 1, does it have toilet paper? Yes, it sure does. Reply. 2, does it have a toilet seat? Yes, it does. 3, does it have a door? Yes, it does. 4, does it have a wash area? We have a sink, no running water, but we do have a bucket full of water, so that's a yes. And final, the smell meter. Check, no smell, good to go. Not too bad actually, my whānau, but it's not $1 million one, but it's a view. It's one with nature, so that's a tick for me, whānau. Rating out of 5, 4, but not on the floor. Hey! Oi! I need some toilet paper! Run out of magazines, cuz, with this tea. I don't want cuties in my cheeks, boys! Wait till I get off this toilet, kuni. Oh, tapu ke koe te tuahine Maria. Hāti ki irirangi. She is so funny. Yeah. What about your thoughts on the wharepaku? Not the best views. Like, I think we've seen better views from, you know, a toilet seat. Well, apparently she's got some better views for us tomorrow. That is part 1 of a 2-part series. We'll get to that in a moment. Kia mātiro ake tātou inaine ki wetahi o a koutou ake whakaahua. So look at this. This is from Sarah Ngarimu. That is beautiful. Gosh. This is the view from her loo at Puke Manuka Kahuitara. Yeah, that's beautiful. Yeah. Ātāhoro atu. Our second photo comes from Huia Whangapirita. I tukuna mai e ia tēnei whakaahua. It is a view overlooking the Tokoroa Reef in Reporoa. Kei te mōhio rānei koe, ko hia te wāhira. Kau, kei hia. Rotorua Lakes. Good to know. Yeah. Hei whakakapi ake, the final photo, which you have sent in, is from Mr. Chase Mātete. Look at this. Nah, that's my favourite. Oh. This is my favourite. Winner, winner, chicken dinner right there. Chase Mātete, view from the loo at Anoda Bay. And it's okay, you know, even though he's doing his business, everything's covered. If you have a beautiful view from the wharepaku, send us a photo and we'll show the entire eastern seaboard āpopo. Yes, but make sure to take a photo of the view, not a selfie of you. We don't want any crappy photos. Āpopo tomorrow on the show, Maria Smith's back again to find the loos with the $1 million views. But for now, check out all of our social media pages below. Until next time, e te ti, e te tā, hei kona. Honestly, that is such a great photo. I would build a house there. Yeah. Close the door. Chase. Might get chased by the flies. Radio Ngāti Porou. Radio Kahungunu. Tūranga FM. Kapu tī me ngā irirangi o Tairāwhiti.